Ma mi smo ljudi 918. u ime Svetle, kako je govorio kralj Aleksandar, izvinite se Ksenija, tada nas je kralj Aleksandar ubedio da u ime svetle budućnosti oprostimo Hrvatima i nismo smeli da govorimo o 50.000 žrtava hrvatskog terora u Prvom svjetskom ratu. Onda nas je neko ubedio da ne smemo da pričamo u ime jugoslovenstva, Tita, partije, ne znam čega, da ne smemo da pričamo o tome šta su ustaše radile Srbima. Ljudi, a sada nas neko ubeđuje da treba zarad svetle evropske budućnosti da opet ne pričamo o tome, da ne kopamo. Ma ne, treba da kopamo i treba da pričamo i treba da tražimo i treba da im kažemo, ljudi, vi ste ustaše. Da se ne bismo vraćali na kralja Aleksandra. Na društvenim mrežama, na svim stranama. Danas meni zamjeraju što sam napisao na naslovnoj strani: ustaše slave klanje Srba. Da, ono što se danas desilo u Kninu, ono što se juče desilo u Zagrebu, jeste ustaško, bestijalno slavljenje klanja Srba. To je satanistički obred. Prema tome moramo tako da se odnosimo. I ja sam siguran da 95% Srba razmišlja ovako kao što sad ja pričam. Iako nije politički korektno to do kraja reći, ali to je istina. Dokle god mi Srbi budemo sebe ubeđivali da je moguće pomirenje, bratstvo, jedinstvo sa Hrvatima, nemoguće je. Ajmo samo da razmislimo o jednoj stvari. Kako to da se niko, ni u NDH, a ni posle, ni Tuđmanovoj NDH, nije pobunio niko? Niko se nije masovno pobunio protiv pokolja Srba, protiv strašnog pokolja Srba. Kako je to moguće? Kako je moguće da oni pričaju o nekim antifašističkim tradicijama? Žao mi je što ovdje nema interneta. Mislio sam da je dostupan da vam pročitam nekoliko podataka.